O muthenya thutha wa ungi mihango ya kiuteti kaunti-ini ya Nyandarua irakorwo ihana tuturu hindi ya mahanda, ateti aria manyitaga thirikari mbaru kuma gicigo giki makihurira nderebe thirikari ya Kenya Kwanza. Nyandarua itu ni tukumiaka na tutikwaka na inegene kana irumi ne ciiko bara ni tukugia tondu twikuo. Uguo maundu maria mothe twikite ni magututeithia ithue andu a Nyandarua. Na mimi naomba hivi, wakati huu sio wakati wa siasa. Wakati huu ni wakati wa kujenga Nyandarua yetu. Wakati huu ni wakati wa kusemesana sisi wenyewe. Tujiulize tunataka nini? Fuata nyuki ule ndungifuata ngi ona ungitinda hau na cinge ingi haguku tondu wa mefuata ni kuria gugutwara no warumirira njuki ona ire no gwati ati no ikurathe ni umenyaga ciana no ireria uki ukweli si kweli. Thengia macio ni kugite na nyamukano nene ya kiuteti gatagati ka atongoria aria athure mwena uyu. Mubunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau na murunawe wa Olkalao Njuguna Kiaraho makiruta thirikari ya kaunti ya Nyandarua mahitia kumana na uria ikoretwo igitwarithia na mbere tabarira citiganite. ECD ndete nginya gacoro ne matunyirwo mani maturaga maruaga makahura irio ciakwa tikano makioire mucere ucio manyi makahetwo na twito mareire nginya irio cia ciana citu cia nathari. Nyandarua County sio shamba ya mtu na sio pahali ya mtu binafsi. Mimi nasema hivi kwa sababu kuna wengine they have become drunk with the power. Toni mahe yuna ni manya na ni contract mahe toni wananchi maraona tamakinyira kule igoro. Ona kuhana uguo mwandiki thirikari-ini ya kaunti ya Nyandarua Kanja wa Mucina ni ateteire thirikari ya kaunti ya Nyandarua akiuga uteti niguo urakungio niguo kumihaka ndoro. Kuri undu gwokire kuma Public County Service Board makiona andu amwe ta matarahota kuingira na grade cia arimu magikirwo tari clerical officer. No ucio ni undu muhuthu tondu acio ni andu mangirie training aria matarĩ na certificate na moe no arimu aya ni arimu aria andu aitu a Nyandarua maturite marutite wira thiini wa Nyandarua na maturite mathomeria ciana citu na ciana cianyu miaka iyo yothe rahitukite. Maya makihanikaga mubunge wa Laikipia irathiro Mwangi wa Kiunjuri ni athiete na mbere gutongoria mihango ya kuhunjia ngumo ya President William Ruto na thirikari yake itanya ri kuiguithia muingi wa kirima bata wa kunyita thirikari ya Kenya Kwanza mbaru. We must stop selfish politics because today every leader in this country is thinking on how he can lead either from ward level, constituency level, county level, or to become president of Kenya. But they are not telling us their manifesto looks like what. What do they have in mind that is going to change this country that this government has failed to do? And those are the questions. That is the conversation that before you address us as a leader, tell us what you are going to do for our people, the plan you have for the next 5 years, 10 years, 50 years. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon.